Welcome to the Vehicle Air Conditioning System Maintenance Learning Module at Pasir Salak Community College. In this course, students will explore the major components, inspection procedures, and troubleshooting techniques of automotive air conditioning systems, preparing them with practical skills and industry-ready competencies for the future. Have you ever faced issues with your vehicle's air conditioning system and wished you could fix it yourself? Many people find the process daunting and often end up spending a significant amount on professional repairs. Baik, pada pagi ini kita akan pergi kepada salah satu komponen dalam sistem aircon kenderaan, iaitu dryer, filter dryer. Untuk pengetahuan para pelajar, filter dryer ini adalah berfungsi untuk menapis ataupun sebagai filter. Okey. Seperti mana kamu dah maklum berkaitan tentang oil filter. Betul? Betul. Bahawa oil filter ini akan menapis minyak enjin daripada berbagai pendasing. Itu juga dengan filter dryer. Filter dryer juga bertujuan untuk menapis bagi dalam papan. Okey, semua boleh melihat slide tersebut, ya. Jadi dryer ini dia terletak pada bahagian high pressure yang tinggi, ya. Jadi kalau kamu nampak dekat gambar aja tersebut dekat tengah ni, iaitu desiccant. Desiccant ini terletak di dalam dryer, dan desiccant ini juga yang berfungsi untuk menyerap kelembapan gas lah, ya. Dan dia akan menjalankan tugasnya sebagai filter di dalam sistem air conditioning kenderaan. Baik, saya ada memberikan beberapa soalan untuk menguji pengetahuan kamu. Jadi saya minta untuk kehadiran untuk berada di hadapan untuk menulis apakah fungsi filter dryer. Okey. Tak dapat. Okey, kita minta kepada bantuan Izzat untuk bantu ketiran. Okey, ketiran boleh dulu. Okey, baik, terima kasih. Pagi ini saya nak para pelajar untuk memasukkan gas ke dalam sistem menggunakan instrumen ini ataupun alat ini. Pelajar juga boleh merujuk buku panduan tersebut untuk sebagai panduan untuk rujukanlah bagi memasukkan gas ke dalam sistem. Okey, kita minta Mirul untuk laksanakanlah. We propose a groundbreaking solution that combines augmented reality and interactive technology to guide users in repairing and maintaining their vehicle's air conditioning system. By leveraging AR technology, users can visualize system components in detail through interactive virtual objects and understand the working principles. Thank you for watching. We hope this presentation has enhanced your understanding of vehicle air conditioning system maintenance. Thank you,